Botshelo jo bo khutswafaditseng jo bo neng bo solofetsa thata ba ga Thuto, ba lelapa ba re o tlhokafetse morago ga dikgobalo go latela go tlhaselwa ke rraagwe moithuti ka ene. Thuto gore a tlhokafale nna ke itse e le gore a na lwantshitswe on a Friday because of bana jaaka ba go mpitsa late Friday ba nthaba go na le ntate mongwe o shapa Thuto. Then nna ke itlhakoa ke kry-e ntate a mo tshwere mo thamo. Then ke be ke ntsha Thuto mo go ene ke ra Thuto ke a e gae le sister ke wa gage ba tle gae. Ba lelapa ba re molatofadiwa o santse a lelera le mebila ka ntlha fa mapodisi a sa dire go bonala go rarabolola bothata. Mmaagwe Thuto a re o santse a kgaratlhela go amogela leso la morwadie. Doctor ba go tsena di-doctor tse dingwe so di-doctor tse a ba tla bona go tell mo bosong ka bo 4:30 ba re bitsa ba re di bile ba bitsa ba re ke be sa kgole go ya ke re ga go kgonagale e se Thuto pelo e botlhoko le tell today why Thuto a tsatse a tlogele nna le o mama gage gona re nako tse re bo hitlile ene tsatse a tla a hitlile rona pelo e botlhoko. Tsala ya Thuto a re go santse go le bokete go amogela gore tsala ya gagwe e tlhokafetse. No ga se ke emete gore Thuto o tlhokaetse ga e se nno e ntse no. Mapodisi ga a tshwaela mabapi le ngongorego ya ba lelapa ntle fela le go bega fa dipatlisiso di tsweletse. The docket in this matter has been referred to the National Prosecuting Authority for further instruction. The investigation continues. Ba lelapa ba re se bona ba se tlhokang fela ke gore morwadi a bona a bone bosiamisi. Motlalepule Morake, SABC News, Galeshewe.